Umugoroba mwiza nshuti bakundwa bara Difference TV nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza. Munyemerere twihute tuganire ku nkuru zikomeye cyane zibikomeje kugarukwaho. Turahera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nshuti bakundwa bara Difference TV. Iyi shusho cyase iyi foto muri kubona kuri screen zanyu ni foto y'ubwato rutura, ubwato karhabutaka, ubwato bukanze isi yose igwa mu kantu, n'ubwato bwa AFC M23 bamuritse, n'ubwato bugiye gufasha umujyi wa Goma na Bukavu mu mihahiranire n'imigenderanire. Bivuze ngo ubwo ni bugiye gufasha Nord Kivu ndetse na Sud Kivu mu birebana n'ingendo cyase guhahirana no kugenderana. Tugiye kuganira kuri iyi nkuru ngira ngo M23 AFC iciye agahigo. General Sultan Makenga ndetse na Corneille Nanga bakomeje gukora ibikorwa biri gukanga abantu ndetse no gutungura isi yose. Ngiye kubabwira amakuru akomeye cyane agendanye n'ubu bwato muri kubona kuri screen zanyu. Munyemerere mberekeza ariko kubirebana n'imirwano. Imirwano mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ishusho y'umunsi ndayikuzaniye. Ndagira ngo tuganire mu gitondo mu gicamunsi ku makuru y'igicamunsi abo twabanye nababwiye nti ahazwi nko kwa Murima barimo barahasheringa amabombe abo nabo ku ruhande rwa FARDC n'abarundi. Impamvu iri gutuma basheringa aka gace nta yindi nuko bifuza kuba bakigarurira umujyi cyase agace ka Poezero. Kwigarurira Poezero ku ruhande rwa FARDC ndetse n'izi ngabo z'u Burundi birabahereza amahirwe yo kongera kugira access yo gukontorora ibice bitandukanye hariya mu Minembwe. Ariko se baraza kubigeraho? Kimwe mu bigaragara nuko ishusho y'imirwano y'uyu munsi wa none iraganisha ku kwigarurira kariya gace. Reka rero byose tubiganireho turebe uko ibintu bikomeza kugenda byitwara, kubera ko nta kintu na kimwe cyoroshye. Ndakomoza ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ndababwira ko witwa Fradc Antoine Tshisekedi, uyu mugabo yongeye gutakamba mwoka byaramwe ati AFC M23 igomba mu by'ukuri kuza ku meza y'ibiganiro. Abantu bamaze kumwerurira ko ibyo biganiro ati no kwiyerurutsa ntabwo tuzabyitabira. Kone nanga niwe wabitangaje. Ese Joseph Kabila amakuru ari kumuvugwaho yo mwayamenye? Bayi kaze kuri la Difference TV muze tuganire babwira amakuru y'ibikomeje kugarukwaho. Reka duhere kuri ubu bwato karhabutaka. N'ubwato bwa AFC M23 bukaba ubwato bukomeye cyane, bukaba ubwato mu by'ukuri bukanganye, bukaba ubwato bwongeye gutungura isi yose, bukaba ubwato uyu munsi nujya kureba amateka ya M23 kuva yatangira imirwano kugeza uyu munsi wa none imyaka ine irihiritse. Aba bantu biragaragara ko bafite amafaranga pe. Ndebera iki gikoko cy'ubwato giparitse hano kigiye kujya cyogoga aya mazi y'ikiyaga cya Kivu. Ntekereza ko n'ubwa mbere mu mateka ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bagiye kugira ubwato nk'ubu ngubu bufite ikoranabuhanga rigezweho, bukoze nka hoteli, bugiye kujya bwifashishwa n'abaturage muri muvoma izajya ibavana muri Kivu y'Amajyepfo ikabajyana muri Kivu y'Amajyaruguru, cyangwa ikava muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ari Goma ikagana i Bukavu. Urabona ko mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. Ibi bitumye abantu benshi tugira amatsiko yo kwibaza duti ese ubu umunsi nk'agace ka Uvira kafashwe muri Tanganyika hazajyamo ubwato bumeze gute? Navuze mbona amashusho ubu bwato bari kubutaha mu kanya gato kashize, abapadiri barimo batera rwose mu tuntu two kubuha umugisha y'amazi y'umugisha muri ubu bwato. Ubwato rwose ubona rutura, ubwato bukomeye cyane, ubwato bukoze nka hoteli igenda mu mazi. Iyi AFC M23 ikintu cya mbere mu bigaragara ko ikomeje gutungura isi yose nuko nta muntu numwe wexpectingaga ko ishobora kugira ubushobozi nk'ubu bwo kubaka hoteli, bwo kugira hoteli igenda mu mazi. Uri kumva nk'iyi ngiyi ubu bwato ngira ngo bwageze ubundi muri bice bya Goma mu bihe byashize, ubu nibwo babutashye. Mu kubutaha uretse ko atari ubwa mbere bazanye, ntekereza ko atari n'ubwa nyuma, ariko ubu kuva bamara gutangiza ino ntambara ntekereza ko nibwo bwato bwa mbere bazanye
kandi bukongera gutungura isi yose. Uyu munsi wa none rero ubu bwato karabutaka babutashye, nabonye ba musenyeri ubwo n'abapadiri birumvikana, abapasitori hariya muri Kivu y'Amajyaruguru n'ababashije guturuka muri Kivu y'Amajyepfo, ubwato basuye bari kubutaha. Ubona ko mu by'ukuri ni ibintu navuga ngo bya ambiance, ni ibirori byiza bibereye amaso, byongera kugaragaza isura ya AFCM 23, byongera kugaragaza ko aba bantu mu by'ukuri amafaranga bafite barimo barayabyaza iki umusaruro, bagize ubushobozi rwose. Imana irabakundira, ibice bafashe barabisekiriza. Nujya kureba nk'uyu mujyi wa Goma uko ucunzwe, umutekano uhari, biratanga n'iyo shusho y'aho bavana icyizere cyo kuvuga ngo ubu bwato reka tubugure tubuzane tubushyiremo hano, nibura biraza no kwereka abaturage ko twebwe dufite gahunda yo kuguma ahangaha tukagumana nabo. Ibi kandi uretse wenda abaturage bari muri izi eneo za Goma, biranereka abaturage bandi ko aba bantu bafashe uyu mujyi bafite intego y'icyo bashaka kuvanamo, bafite intego yo kugumamo iki gice bakagifata. Ahangaha ibyitwa federalism cyangwa se balkanization umuntu ashaka yahita bikonfirma, kubera ko nta kabuza, ntago waba uguze ibikorwa remezo nk'ibi ngibi uhindukire ngo uvuge ngo uzagenda. Oya, ibyo byo rwose ntekereza ko bitabaho. AFC rwose M23 bamanuye igikoko cy'ubwato hariya, ni igikoko mu by'ukuri navuga ngo gikomeye cyane. Coup de chapeau kuri General Sultani Makenga uyoboye ingabo za Armée Congolaise Révolutionnaire, ingabo z'impinduramatwara. Coup de chapeau kuri mwenyewe Corneille Nanga rwose umuntu yambwiye ati shout out, kubera ko ni coordinateur. Urabona ko ibya coordinatinga byagiye bitanga umusaruro. Ubu bwato bufite ubushobozi bwo kwakira abarenga 1000. Urumva ko n'ubwato bukomeye cyane, kandi bukaba ubwato mwimbere harimo amaresitora. Urumva ko ni hoteli rwose igenda hejuru y'amazi. Bwato bunini cyane, ubwato rutura, ngira ngo muri kuyibona. So nguko rero ku ruhande rwa AFCM 23 baciye agahigo, navuga ko bakoze ibyari byarananiye Félix Antoine Tshisekedi. Ntekereza ko nta nicyo yari kumarira iki gihugu, iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Aba bantu baciye impaka, bakoze akazi gakomeye cyane, bakoze ibintu navuga ngo bidasanzwe, bakoze ibintu rwose navuga ntago bisanzwe ku ruhande rwa AFCM 23. Bwato ngubu urabona ko n'ubwato rutura rwose. Ibijya gushya buriya birashyuha. Uyu munsi wa none ngira ngo benshi bakomeje gutega iminsi uyu mutwe wa M23, ariko ubu tuvugana ibyo bakoze byongeye gutungura isi yose. Ibyo bakoze byongeye kugaragaza ko nta muntu n'umwe watega iminsi aba bantu. Ibyo barimo barabizi. Ntekereza ko byanga bikunda gufata Goma hari igisubizo babibonamo. Uyu munsi wa none ifite umutekano kurenza uko mbere byari bimeze. Ntekereza ko abaturage baho bamaze kwiyakira. So ni ibintu byiza rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ubwo byose no gutegereza tukareba niki kizakurikiraho. Kubera ko bakoze mu by'ukuri igikorwa navuga ngo cyiza. Reka twe gutinda kuri ubu bwato, ngira ngo murabona ko n'ubwato bwiza kandi bukomeye cyane. Mbere ko twerekeza kubirebana n'intambara, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresheje navuga ngo inama idasanzwe. Ni inama yahuriwemo iyi mitwe igize inteko nshinga amategeko y'iki gihugu, igiye gusuzuma icyemezo cy'ibi biganiro bigomba guhuza abanyekongo. Ni ibiganiro Perezida Félix Antoine Tshisekedi yatangiye atemera ko uwitwa Joseph Kabila icyitwa AFCM 23 cyabyitabira. Amaze kubyanga
amakuru aza kugaragaza ko uyu mugabo nyuma yaho rwose ejo bundi yemeye ko abanyekongo witwa umunyekongo wese noneho yabizamo abyemera AFC yaramaze kugira gute kuba ibyanga. Nuko witwa Kone Nangara byanga inkuru hano narayikoze mbabwira uko bimeze. Abadepite mu nteko nshinga amategeko basabye ibisobanuro Kisekedi baramubwira bati gute ushobora gukora ibintu nka biriya gute bamusaba ibisobanuro biza kurangira agiye ku gitutu noneho cyo gushaka iyi M23 hasi hejuru. Ese birashoboka ko dushobora kugirana ibiganiro? Ubu ngubu arimo aringinga arimo arakubita amavi hasi asaba ibiganiro birimo iyi AFC M23 kubera ko icyitwa abadepite bameze nabi. Baravuga bati uko byagenda kose uwitwa Joseph Kabila uwitwa AFC M23 aba bose bagomba kugaragara muri ibi biganiro bihuza abanyekongo kuko nibo ntandaro z'ibibazo uyu munsi wa none mu gihe baba bataje ntacyo twaba turi gukora kubera ko intambara yagira gute yakomeza. Ibyo kandi ntekereza ko umudepite wazamuye wavuze iri jambo yavuze ukuri kubera ko AFC ibyo biganiro bihuza abanyekongo bigamije gushaka igisubizo cy'abanyekongo ibisubizo by'ibibazo byugarije Kongo mu gihe AFC itarimo intambara yo baraza kuyikomeza. Icyo gihe baraza kuba hari uruhande batari kwa accessinga kandi M23 irakomeza kubafatana ibice. Ibyo ngira ngo ni bigaragara. Niyo mpamvu rero aba badepite bavuze bati ibiganiro bitarimo Armée Congolaise Révolutionnaire bitarimo Joseph Kabila ibyo biganiro nta kintu biri buze kuba bivuze na gitoya. Uwitwa Kisekedi rero rwo yatangiye urugendo rwo gushaka kumvisha M23 impamvu ibi biganiro bigiye kubaho bihuza abanyekongo mu rwego rwo kugira ngo bikemurire ibibazo byabo. Ubwo rero no kubitegereza tukareba uko ibintu biraza kugenda byitwara kubera ko ntago byoroshye habe na gato. Ntago byoroshye habe na gato rwose ibintu bikomeje kugenda bigorana. Reka tegereze turebe uko biraza kugenda byitwara. Kuko uwitwa Joseph Kabila ategerejwe muri AFC niyo makuru namenye kandi agomba guhabwa umwanya akaba ari umwe mu bayobozi muri Alliance FARDC Congo. Ubwo nabyo nindi nkuru navuga ngo yo guhanga amaso. Ikindi nuko Joseph Kabila byanga bikunda agomba kuba umwe mu biganiro donc bihuza abanyekongo hashingiwe ku mpamvu zitandukanye zirimo kuba mu byukuri impande zombi zihanganye cyangwa se ziri guteza ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bagabo yaba Joseph Kabila abifitemo uruhare. M23 iri ku ruhembe. Frère Antoine Tshisekedi niwe ntandaro. Urumva ko byanga bikunda aba bantu bagomba kujya ku meza biganiro bakaganira. Nibo ba main mu bagomba kwitabira bira biganiro. So urumva ko ni ibintu ujye kuri navuga ngo bikomeye cyane. Ubwo no kubitegereza tukareba uko bizagenda byitwara n'ubundi gatanu kuri kagenzi kako. Anyway, ngira ngo nuko bimeze. Reka twihute twerekeze ku kibuga cy'imirwano mbabwira uko byose byifashe ku kibuga cy'imirwano. Ngira ngo ibintu bikomeje guhindura isura. Abo twabanye kare nahoze mbabwira nti ibi bintu bibera muri ino Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bigaragara birakomeye. Imirwano ihaba ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi birasa nkaho yabakomereye. Ku ruhande rwa FARDC nabo ntibafite icyo bakora kugira ngo iyi mirwano ihagarare. Ntacyo gukora bafite. Mu gihe badafite icyo gukora byanga bikunda barakomeza kurwana ariko barwana nk'abiyahura. Barakomeza barwana nk'abiyahura hanyuma bize kurangira tubonye za mayiti nyinshi n'ubundi mu burasirazuba bwa kiriya gihugu by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo kubera ko uyu munsi biriwe basheringa ibibombe. Bamaze gusheringa ibibombe amakuru avuga ko AFC M23 yongeye itikurana imbaraga zikomeye cyane ingabo z'u Burundi muri biriya bice barimo barwaniramo bya Fizi.
muri make rero ishusho y'umunsi y'uru rugamba ruri kubera mu Minembwe no muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Abarundi nabwende bamaze amezi 9 badahembwa kandi barimo barahatirwa kwerekeza ku mirongo yose y'imbere y'urugamba uko byagenda kose. FARDC nta yandi mahitamo bafite, ucitse urugamba murabizi ko bamufunga bakamuharaho icyaha cyo kugambanira igihugu uwakatira urugo gupfa. Nabo amahitamo bafite nayo gukora urugamba bakarwana. Uyu munsi wa none basherinze ahitwa kwa Murima uburi mu nzira zerekeza Poezero nkuko ari cyo gice bashaka, basheringa no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Fizi bishobora gutuma batobora bakerekeza za Poezero. Gusa umujyi wa Baraka nawo ngira ngo abasirikare ba M23 na twirwano biseparatinzemo iduce dutandukanye, kuko na Baraka bivugwa ko hejuru yayo uyu munsi habereye iki imirwano. Iyi mirwano irongera kwerekana ko byanga bikunda Baraka ishobora gufatwa isaha n'isaha, ariko hakibazwa ibibazo byinshi bitandukanye. Ese Baraka iraza gufatwa nyamara turi kubona Poezero nayo ishobora kuba yugarijwe, byose no kubitegereza. Ariko kimwe mu bintu bikomeye cyane nuko uruhande rwa AFC M23 agace bita Kunguri hari kubera imirwano ahangaha nako kari hafi na kwa Murima ndetse na Poezero ngira ngo Bunagana, ariko ahitwa Karusenda ni hafi cyane ya Baraka hiriwe imirwano ikomeye, hiriwe imirwano y'imberenge, hiriwe urugamba rudasanzwe, hiriwe mu by'ukuri icyo nakwita imirwano karabutaka ishobora gutuma tubona AFC M23 yinje mu mujyi wa Baraka. Ngaha ho ruzingiye, ngaho ibintu bikomereye, ubona ko byanga bikunda iby'uru rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ruraza gukomeza kuba urugamba rukomeye cyane. Ubwo rero hariya ishusho y'uyu munsi nuko aha Karusenda habera imirwano ni hafi cyane ya Baraka. Hanyuma ubwo ibindi bice navuga ngo byongeye kumvikanamo kurasana, navuga ni nk'agace ka Kunguri, sinzi nimba ngasoma neza, abanyamurenge nibo ubwo umuntu uzi muri barice by'iminembwe arahazi, ni mu birometero mike cyane uvuye muri Poezero. So ahanga rero za Wazarendo cyangwa se Aduyi arimo arahaca mu rwego rwo kugira ngo arebe niba yakigarurira kariya gace, arebe niba yakigarurira agace n'ubundi ka Poezero. Ariko se baraza kubigeraho biragoye rwose. Ubwo rero M23 iri mu marembo ya Baraka ndetse na Uvira hafi aho ngaho, kubera ko abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'abarundi bari muri Baraka biravuga ko batangiye kugenda bahunga. Ahubwo turibaza duti ese baba cancuro bo baraza kwerekeza hehe? Muri Fizi hari imirwano, ariko abarwana muri Fizi bararwana nk'abiyahura kubera ko ntago bafite backup nimwe, ntago bafite inzira nimwe ishobora kubahereza abandi basirikare cyangwa se bikoresho ku rugamba mu gihe bibaye ngombwa, ntago babafite. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu kugeza ubu tuvugana ntekereza ko bishobora kuba ari bimwe mu bishobora gutuma tubona abasirikare benshi bongera kugwa ku mirongo y'imbere yose y'urugamba. Urumva ko birakomeye cyane rwose hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo iby'abasirikare b'abarundi bari guhunga ndetse na ba FARDC muri Baraka na Uvira bifite ishingiro, kubera ko M23 irimo irabakubita kandi ikabakubita ititaye, itababarira nihaka, niko nabivuga. So ubwo rero byose ngira ngo no gutegereza tukareba ikiri buze kuba kigarukwaho, kubera ko ntago biri buze kuba byoroshye. Hanyuma rero reka munyemerere muri aya makuru nsoreze kuri nkuri tubwira ko ariko anyway no muri Kivu y'Amajyaruguru harimo imirwano ariko ya hato na hato navuga ngo idakanganye. Imirwano idakanganye barimo barakora amasuku aba ku ruhande rwa AFC M23 nta bwoba biteye no kwigezayo za Wazarendo ndetse na za FDLR. Reka nsoreze kuri nkuri tubwira ko perezida wakorewe coup d'etat
yagize uruhare rwihishwa mu biganiro biri kubera muri donc ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nuwahoze ari perezida wa Guinea Conakry Alpha Conde bivugwa ko yagize uruhare rwa rwihishwa mu biganiro byagejeje ku gutangizwa k'umugambi wo gutegura ibiganiro by'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI nkesha iyi nkuru iravuga ko Conde yagize uruhare mu biganiro byabaye imbere yuko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Fradc Tshisekedi atangaza ku itariki ya 17 Nyakanga 2026 ko igihugu cye kigiye gutegura ibiganiro bigamije gushaka umuti w'ibibazo bya politiki biri mu gihugu. RFI ivuga ko Alpha Conde atagaragaye ku mafoto yafashwe ku munsi Tshisekedi yatangarije ku mugaragaro uyu mugambi Kinshasa, ariko amakuru atandukanye yemeza ko uyu wahoze ari perezida wa Guinea Conakry mbere yuko ahirikwa ku butegetsi mu mwaka wa 2021 ati rwose uwo mugambi utegurwa yarahari. Umwe rero mu bavuganye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa yagize ati yashatse kuguma mu bwihisho. Uruhare rwa Alpha Conde muri iki gikorwa ntabwo rwatangiye ku munsi wo gutangaza biriya biganiro by'igihugu. RFI ivuga ko ngo rwari rwaratangiye nibura mu ntangiriro za Nyakanga mu mwaka wa 2026 ku itariki ya 3 Nyakanga. Alpha Conde yari i Brazzaville ubwo perezida Fradc Tshisekedi yari yaragiye muri Congo Brazzaville mu ruzinduko rw'akazi. Nyuma y'iminsi mike rero Alpha Conde yahuye na Cardinal Fradino Ambongo wari wageze i Brazzaville. Abantu rero bakaba begere perezida Fradc Tshisekedi ngo bakaba babwiye RFI ko Alpha Conde ari umwe mu bantu perezida wa RDC donc perezida wa RDC yizeye, mu gihe abasesenguzi bakurikiranira hafi politiki ya Congo bavuga ko uruhare rw'uyu mugabo ngo rushobora kuba rwaraturutse mu gitekerezo cyatanzwe na perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Umwe rero mu basesenguzi yagize ati niba ari Denis Sassou Nguesso watanze icyo gitekerezo cyo gukoresha ubwenge n'ubunararibonye bw'uwahoze ari perezida wa Guinea, byanze bikunze Fradc Tshisekedi yemeye ko agira uruhare muri ibyo biganiro. RFI ikomeza ivuga ko umubano hagati ya Alpha Conde ndetse na Tshisekedi ngo ushobora kuba warakomotse no ku mateka y'ababyeyi babo, dore ko ngo Etienne Tshisekedi se wa perezida Fradc Tshisekedi na Alpha Conde ngo bombi batavugaga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu byabo. Nubwo bimeze uko, RFI ivuga ko ngo hakiri amayobera ku ruhare nyarwo Alpha Conde azagera mu byiciro bikurikira by'ibiganiro by'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka mbashimire, iyi nkuru yo nyisomye kuri RFI. Ngira ngo rero nuko nguko ibintu bimeze, ndakomeza mbategura amakuru akomeye cyane, nkomeze mbifurize kugira umugoroba mwiza wa none tariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi. Tukomeze tubane mu makuru n'ibiganiro Radio France TV ikomeza kubategurira.